chike magapaya. Jailita, Ramogi TV. Wadhi county makilifi kama Jadolo Paul Mackenzie okwedo mashanzu mondo mi witoko kwayo mar piny owacho madwani omed gengne odangenge thuolo mar ndalo 47. Kane chola ywak mare nyim jang'ad bura Yusuf Shikanda, okil Wycliffe Makasembo mane oloso elo Mackenzie koni nyaka sani piny owacho pok onyisa yanga nonro magisetimo kaluwore gi thuolo magisekawo. Okoni nyaka sani na yanga ni piny owacho pok opedho neno matude gi nek magalamoro mashaka hola. Omiyo dwani oyawne bura ma ok kamano to we thuolo kod bond. Mackenzie bende chwalo ywak mare kokoni osebedo kokale sand e jela mashimo la tewa kama okoni olorne kende ot motimo mudho kendo kosebedo kichwalre chiemo e yo makare. Komachielo okil mar piny owacho Jami Yamina to koni nyaka sani nitiere ringre jogo mane oyudi shakahola mapoko yangi weggi. Ninaumia na ninalia, nateswa kila wakati nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua hata masaa haiwezekani. Mimi niko ndani kwa ndani, naumia maumivu, nateseka na baridi na sisikizwi na mtu. Wataka niende nikalilie wapi tena? But what we're being told is just a general blanket application. Give us time to do what? To accomplish what? That one has not been brought out. Therefore, we feel the prosecution is abusing the court process to have the respondent detained at Matewa without giving any cogent reasons or grounds. Inaonekana mambo kama haya yanatokea kwa sababu labda haendi kuwatembelea wateja wake. Kwa hiyo hawajui wanapitia nini mpaka wafike hapa ndo wamueleze, kisha yeye anaeleza mahakama. Aweze kwenda kuwatembelea na awasilishe malalamishi rasmi kwa afisa ambaye anasimamia shimo la tewa prison, na hiyo nikisema rasmi namaanisha kwa maandishi, na kisha anaweza peana nakala kwa upande wa mashtaka pamoja na koti.